Uno. Now, in addition, there is this player, you hope you say Kotoko management, but call Bekwansa, into Minya Jumanansa, but Mebonidin Eddie Achro. He is a striker or attacking midfielder, or say a left winger, or 29 years of age, former Ghana under 20 star. And the last team our boy here is CR Benusi. CR Benusi. I know El Moroccan Premier League in the moon. Ne hon komo ede animo ha yebedi ede atro na ya hwe ye ndom sukopi but ye behwe na ya waye ni dia ma na me say enwumrei call ebe place with regards to say ye rem na na penkran komodi akoso say na mo gitumu a once again observation beto dwa na ya hwe say de be call he's a striker or experience wabo Red Bull wabo Liberty Al Tripoli wabo be a United crowd boy or experience golden kicks wabo and a TP Mezembe to no omode ma omu junior side na say Don Bosco yes sana is it here into free ho and okobo Al Oruba SC and then okobo e the man in last club the year 2023-2024 football season and osan here e the man CR Benusi he's a striker attacking midfielder and a left winger the main position number 9 but Obonso the free benkum so yenya the video but you pese examine the video ni wie ansa na mpanyufo so ede na eba no so ede no edi ne ho nkomo edi nka di ne ho nkomo kire na na penkra but omo twen se nkomodie ne be kwa ni mu ansa na yatumi agyan ne ho nkomo no ede atudwa ne de Selorm enti ebeba na ya baba be ne ho nkomo kakra Gerardo enti yebedi ne ho nkomo kakra but ansa na ebrepem confirmation beba ne ade free mpanyufo a ene Kotoko mpanyufo di nkomo no yes set record be straight ne ewo yenua an din Eric Joseph Soldier Ablorh story no ho nti ene what is Kotoko ene soldier a party ways also ni agency MLS for no also a release statement enye no ho nkomo na ye ba bedi but behind the scene ene ma ho do ba komunu miensa etwa edigu ya na onim no yebema na unsa akane nyina nti na ye premiere this video the amount one say pictures be a remu na wakako hu say enema call ba komunu miensa most definitely say yedi hu nkomo na yede ma wo na bibia etimi koso Ablorh agent ba ko frɛ nti yenhwɛ yebeba ne atoa so dewa ne yede nsɛm nyina na yede atu nti Ablorh issue na Ablorh ye minua meka so ye minua ba kon ne cars nti me more or less ye nyina yi ba kon anisa but asem de ba ye hwede de to na ye de ato nti ye wi a ansem ye de ba batudwa nyina no ye wi a ye besa ye another episode a ye be ko akwakoje Ablorh na nkasa no mu nsem e de free ho nti wo de permit me na me fa information e kita me entudwa ansa na bibia atumi akoso asante Kotoko any Joseph Ablorh are party ways, like you know, and I said you win him that I know. But on this video, Openyi I from Sir Richard Akoto, yabe ball a chika cra, yabe blame you. Lawyer Safuduku, also yabe ball a chika cra, or this video, mo ya juma dear, but yabe come home some kakra, na ya blame mo. Joseph Ablorh, also yabe ball a chika cra, or this episode, enti come home, na yam fan 7 in our mouth. Ablorh a journey Asante Kotoko. Bra ene na Guinea league ni no wabo agene din ama bibia etumpom na ohwe enema hodo ekoya yese Kotoko said you wonim no ensem ba obia ka bi yenuanom a mo Kotoko platforms various platforms mostly mo am follow yan so a mo kire mo adwen efa ensem hodo ba komunu miensa ho no obia opinion is respected na yebumo opinion ye pa obia nu ebeto ne de Ediagu kwa any of viola nom any chino brian mo any kwesi down some obia opinion mattered on this particular issue and yen to obia de in good that spiritual IMC should be very careful with how they treat some of the players. How could they intimidate some players and entertain others? Most of the players went out and brought women into the hotel room. If I may ask, is it Ablorh alone? Instead of the coach fielding Ablorh to pair with Samba and play matches, they are fielding weak players at center back, conceding and losing matches. Is it fair? Akoto and Safuduku should be very careful. Spiritual.
na sa message yi na enam sa yo so ene nkomo kakra ye di behind the scene say ye di bi atudwa e de ma ye ne tiefo e wo mu na bibia etimi etumpom de tie ne say omu nyina ye kobo ball samates na ye ball draw no. It's true some players the ladies eba bi pie mu e wo Kotoko base ani e base e wa Asankragwa na Asankragwa na ye wo no na se de wonim no na ba church asem we mu na eben enigibia ana se yenka no se eben e bia night club bi kakra enti players ni bi ekotwen ma baaye but the preview and it say ebra sa asem ni see no team manager Amos Frimpong eremu ene players no kokasa say mamonye sa anyambra nsem no ena omopam ladies ni nyina ma omokoye but what we know ye beba akogye Ablorh side of the story ye wie video here next video Ablorh side of the story ebeba and it say ladies ni nyina akoye no Ablorh nko ade report no che say wa mpene ama ne lady na ankonti nipa ne die e ma ade ekye. That is the story we know so far. Enti just idea we what we know behind the scene. Enti Ablorh nko ama lady ne die e ma ade ekye. Ena report no che say okoja ne kwan answer. Enti na che say no camp ru ba ko a wabuso. Afi eno tekoda ye no nso. Players ni nyina na involve no eko dwa ato akopa achew. Se sa nyema na asie no omomfa nche. Kasa ne nyemu nso Joseph Ablorh report no maneti echiremu se one Amos Frimpong ye team manager enya confrontation kakra ema kasakasa ekọ so na kasakasa ni mu no mpanyufo ehwe Kotoko so ka se modos na niema se yakoso obia de achopa ba ye twa so punishment ese de mamo ye de amamo but said ya wo oni Amos Frimpong tem ekoye ye no personally konekopa Amos Frimpong na chew but yenua no anti sefutu no that is the report in you see we are Ablorh side of the story so ye de beba Kratch no ampa Amos Frimpong achew. That is the story within the story. Na one pa na chew no panyufo ka che nse konekopa na chew neto a obo so wan toa so anka akopa achew no. That is what we've been told. Enti wan toa so sa no na ayet se fofone ebiabia honom sa na enonten konkoda no nso etsiu ba ko si training grounds etsiu ba ko esi o training grounds na ayemeden sa mekan bad yenka report no chere say Ablorh and Joseph what is the name Lord Amoah enya kasakasa Ablorh ye bibi and a Lord as a captain and as a deputy captain e catch a confront no na enmu no nso Ablorh yi ninsa e de boy yenua Lord Amoah na sum. That is the report we know so far. We from the horse's own mouth and penyumfu e Kotoko no mu nkomodie ene ye de bi tu anim no. Wo mu se asem ne baaye no penyumfu amanfo ahase e blame management. But mo me nhwa ade bi kakra se management enya ade se mo be take decision a ebinum wo ha sometimes decision by ha adwen ene ade but nye de bia nso ena ye be management ye de be scapegoat. Some of the players may mama judgmental ewa ha. But if this reporter ye di achire na ne de yati a enye nipa ba ko mienu miensa ho ne yati asemi de yati ekire se nyame anim ne kura ne bibi sa akoso ama Lord Amoah ene kracha friend say Joseph Ablorh enya kasakasa ema captain ekobisa ne bibi ena ene tenensa ema eka Lord asum not just a more or less Kratch no ayin inside the abono eno enten koda de sa course Asankragwa pachaw betosa na Kratch no am pachaw. That is what the yaka amayehu wan pachaw enti na mpanyufo hwe weenum ni ade nyina ekoso a okase player no entena nyame anim na eha dwen we and a lot of things your boss will have drink kakra enti say obi beka say ebia oni player sumasi any obenti na koye say na da na jai players ni bi no no nko a na ye ja ne kwan anase say na ayete say ebia twenebo akodua ono anepe na odi ne ti akwa akogye akyerema
enam se mpanyufo ma na kwanya se akwanya biara mu no onto aso nanka oni Amos en resolve wo mu tiu na oma chaupanko but one patch out to Amos Frimpong enu achi ladies are enkofo di ombeda no report ne se ono nko a omukopam Amos kopam ladies ni free ono de wan insist say obema ne de na da se eye no kre se enye no kre ye ba beje Ablorh so side of the story e de free ho na ye di nkomo nti ewia ye nua a ono ye Ablorh ni nua ankasa in fact they are brothers we are willing to say ono ye be di nkomo ono so ba beche side na afi bibia tumi akoso ba de nim sesi a ene say Ablorh in discipline no say in discipline e koso e with team nim but enye say omo de Ablorh nko na escape good nam say Ablorh no e ma no ho kwan e na sa na ma e course nti ye nuanom fans a mo kire mo adwen obia e eligible say obetumi a kire wa adwen na bibia atumi akoso kama nemom muma yenye decrom kakra muma yenya abotre na ese ye blame management no ye Ablorh so kakra mum yenya abotre na de be kanso ne say Ablorh so side ba ko e ha no ne say asam no suzu say ye de bia amanfo de bia tetetete ho that is de ye di nkomo so far Ablorh side ni bi no omo de bia tetetete ho dodo ama na konchen and aside assembly bi no so oblemu lawyer Safuduku any Richard Akoto we are administrative manager say ensem bi onoma behind the scene enu kwa say pu so omo mani pia bonten a omo ti every YouTubers any journalists bi anumu ani nyina mu no kamia say classify information enu kwa say pu any pu abonten enti ye kan na ye blame kakra ye nso ye di tudwa say all hands on deck and say Kotoko management sa semba munsi ne koso anase se mo bese kire se beba bonten a de mo de ba bonten no mo ma no mara bonten de mo hye mo so se mo pese beba bonten no mo hye mo so na e ma bonten but e koba se asema ba na be hu fufune ene e bete na e kosei na e ba sei dia na ensantrofo bi anase YouTubers ni bi e na wo man kasa e kire nsemu enam se e bia ye nuanom Akoto anase Safuduku nom moni wo mo e wo relationship nti mo na maton asem na ma wo mo e na omo ka e de promote omo video anase omo radio station omo TV channel a na Kotoko no aye detriment to the club anase the service to the club ekun editi asante Kotoko no enti sasemba na se mo nyina mo decide management say ye de asem na asie de ni nyina koto abonten for the respect of my fans nti ama fans hu a mehyeremo munya mo adwen se eno na mo de kɔ se nya no nso na mo de bɛkɔ na sa mo se na asi mo de and half na ekwa bonten na mo gya half a mo mfa and half no kwa bonten na kyerɛ mo amasa ye mo dua broni mehyere ka eni de kwan so administratively na mo de assignment centrefo na centrefo ni bi no feed on it e ba sa ha dwen enti mo ye circumspect when it comes to issue a monyo na bibia ntumi nkoso enti management owura ye fra wo se Akoto o ye adwuma with all due respect adwuma wo ye bi but mesrew se yekoyechi ekokohwe ade a ekwan a na unua ete se opanyi dasobere na adwuma no esanya bi na wo yo Akoto o Kotoko nsem eliki too much Kotoko nsem eliki too much. I will mention your name. Now, say one now you're administrative manager. Sasamba na mo say na mo de kwa mun decide say mo de ko. Say you say na de kwa bontin na we ya mani mpie da, mo mani mpie da. You cannot blame mo fans. Mo ntimi blame spiritual mo anei. Wo mo eche o madwen fa asem no ho. Mo ntimi blame Kotoko fans a wo mo so de o mate kakra no e no mo ka. Enti obi abefa ne say bia Ablorh. Said ye say o mu nyina ye ade sei no e no koye ebie na ono nko an ye twe na so tan anase ye terminating the contract tan dia na other players it na omo de o mate na e no mo de betudwa ti me hyramo onua Akoto suane ama ne yie efiri unia dasobere ho dasobere administration no na nsam kwa bonten kra na nye sei at this your juncture na say your opportunity when you serve Asante Kotoko yi one player betena se Kotoko management anase Kotoko any player betena se adi nkomo player ni mpie free administration ho na asem no ekita journalist edit TV
radio, YouTube, Facebook, TikTok. Now all can some between wo any player no. That is really bad. And ya kwine paso. Enti akoto administration na wo ye no. Obia no a ompena na penkrasem. Ye nyina pena na penkrasem. We want him to succeed. Nana ye adwuma. But akoto woni safuduku. Ekwan a mo hold issues. And I say mo fa ensam na mo boom edibi ma mo favorite nsentwerefo bi just to say omo edibe ye omo te say dia omo ne kita Kotoko asem and I say omo e na ekọ niema so no eye wrong. Mo nyina mo nya no baako sa asem si na se yesi ade e na ekọ we should all abide by it. Na yemfa e ni nko enya fe na mo gya nsem bi wa kira ne e beti na sa asem ne kuta kwabrane no the radio so na o boron sem no so e chechem te say o ye adwuma e Kotoko administration ho se wo Kotoko aida hui ebeya akona ejina moa mo mpanyimfo a mo Kotoko no so ene ebeya akono se in discipline sem no se mo se mo kete mo twa so a mo na mo betumi ayo ye France de ye de ebeyo a ye de bedi team na chi a support nti me hwɛ mo ma ye hwɛ ye niema bi a ye yo yie na ye toto niema as a club a ye toto na bibia entumi nkoso fans no a lot of fans and omo kire o ma dwen enye fedi Ablorh obi a ka ne de ye nua ba kon eso register for abu census asat now onya ho emuaimu bi a ye ntie ne kakra so for abu census no so ye nim ne yeko ye no bi a register ama card na ba se ye hu ba bi a ye be kwa ye card e ho asema ye di o so nta ma ya na ye mpese ye be comparison o nenso asem na de comparison ne be ba sa census ya your friend is say we no di kan ye you know mo ko ya na penka no ba yi I think say no mo ya konta pa no mo ma yehu akonta ye ko ne de be yina so no mo ma yehu bibia de ben city na no na every week bia yehu mo ma yehu sika yi ba enei ye gina ho sa ye fuko ho sa say ye to ye tie for census ye tie but me so ya me ni atime but me nim baby a me card wo every bia me ko sedu almost 30 central gate omo ye gate ye me hwe no gate anyone fu anyone if you get for census bi I mean enti yenua Anthony Bora eya Sante Kotoko die hard fan Anthony Bora and also ede ne opinion and I said the sentiment about betudwa ne grievance mu say wa register Kotoko fabu census but as at now baby abakwa akwaje ne card kra ne nsan kan ye tianso na bosumi bia ye te no enye ono nko a mikita nipa be du a omu nyina no wo me inbox ma they keep on asking enti wanum nyina ya niema ye yo a ye nyo ekwan da ho Kotoko ye de bagiska te say virtual challenge ya ye nua yi ebo so yi ye betumi aye but as ya ja niema to no mo sa de a emwa enti administratively akoto mo na apenkra na adwuma no enya kra behwe na ye nyina pese nana succeed ni say at least obetimi age league afi na team no aye nkunimdie eno ene niema bi a ebeboa ama club no afa ne ntema pa e de afra na ye betena osa na da bia FA Cup nko a na ye de akọ confederation prelims na ye afri it's just the Kotoko that we all anticipating say ebe kese ana no enti administrators Amoah Kotoko akoto woni safuduku enye sei ena ye nkwakire mfo bia nkotwa mompoa but enye sei ena na safuduku ye kan say catch your friend say dasoberi no ye nadwuma enye sei ena no ye nadwuma moma Kotoko nsem kwabontene dodo Kotoko classify information kwabontene dodo a eboroso sasam ne ba na mo decide say mo de bekwa a momfa mra for the respect Amoah ma mo fans nti momfa de mo de kwabontene nyina metudwa enka ba ye nkanya fe na obi beble mu side na mapa ma Ablorh na asese time a ebia obo player asum no and allegedly mo ka say ebia wa ye nti ye twe na so ye yi na free team ni mu a enka bia mo de ba bonte a fine but na obete na obi ate na obi ka ne baabi radio presenter bi ka no ha o ye ni say you cannot blame Kotoko fans side na mo so ye mo to mo da sorry anopa ye say apam Ablorh omo nka bibi mfa ho they have every right so mbekere o madwen e de afa ho
enti na smart as mu blame Kotoko fans say nei emu acha e bi chiro madwen no eye mo na information kita mo no how mu si carry no no eno na ama Kotoko fans omo do mu team they always want to hear something about their darling club no matter the situation omo person omo ti bibi fa Kotoko no enti se da bi omo person omo ti bibi fa Kotoko no na some nso mo say information ba mu mom na mo ba kira sam ni mu yie no mo se mo nka na mo de be ma mo nsantwerefo favorite bia na omo mom na de nsam na ba beto abontena obesan so akia ne pa obeka abumu gen nti Kotoko fan no so do otiye na obegina so de abu atan ene se ba yi a Ablorh issue ye blemu mu ye o na se be say am pass player timi bo ne yonko player sum captain asumo training grounds na efofone e da ho se am pass Ablorh oni team manager enya ntawantawa e ma 7 tokwampo obam ni eso nkopa na cho no nto ane bo so no se ompa beto se na we nyina ye issue a se mo de ba bonti a mumiem na ne atiefu ohunu se se mo two player na to ba asase a mo ntonto yi na emom enya fe na ade information come wo favorite in century bi se wonka mo wa kwanya Kotoko no official channel safuduku betima betena wakasa akoto betima betena wakasa. But the direction of this club currently there, nyamianim hadwene. Mokoko tena so mo kan na mabubu jenjenjenje mu ria na behind the scene koma mo ni omadi no radio no echi no. Eno no mo sa de beton de abe rumor. Nti esramo sasamba players na wom se bebre ne kodi enema hodo de. Nanso Ablorh situation is here judge from the fact say players nye so obi ankopa che no so no nko ade o mpa che wa ebasa ebia contract or sign there. Nyamianim nukre no to aso enye. You could have just said this and answer more the beba public are fine. Dan say ebia mo betina ho na asem no emu akobu abujen ansana mo akasa mo de ba amamanfo anasa mo beka amamanfo hu sese esa mo beka se asem ni si yenti e na mo twa bi e de ato krache ne so. Enti ehre mo nkeka mo ho na administration wise adwuma amoyo no ye hu de amoyo na club no entimi nkoso. Now, there is this player, your friend is Selorm Gerardo. Oyobia, I think we bought Ghana under 20 team, you know, our experience, kakra, any other. We bought Red Bull Ghana, Liberty Professional, El Ali Tripoli, BA United, Golden Kick SC, TP Mazembe, Don Bosco, Al Oruba, and a CR Benusi. That is the last club or boy, empenyufo bi ede no ofa Kotoko se Kotoko enwe ne ho se ebia omani beje ne ho a na omane no aye adwuma Selorm Gerardo ene ne din na de enim ene se asat now or 29 years the year 96 23rd June ena empenyufo ewo no yenya ne videos nyina na ne video no ya na asem ka akoibio but video no de eyefe but agent crawl out de na ba Kotoko no ene nana aprinkra ne mpanyufo eka bi wo mo Kotoko edi nkomo part 1 na enwumre part 2 bekoso na ya hwese de bekọ akosi esi nkunimdie kwan so a na se Kotoko ye willing se crash ne mra me trust observation player ne ye willing se obeba abeye emu nchemu de befiri mu aba nyina no ye hu se nkomo no asigina ye pa ye beba na ya ba abebo ni video ni bi na mo so majeje the video no yekuta back 15 minutes back so I think 20 minutes or so na ya jeni nyina mu e de ama yenati for na mo so mahwebi na bibia tumi akoso nti the news within the news and it said striker obon the ball to say Emmanuel Anona na Kotoko kopen na ene wakwa amana ne kopet tras ayo no oye obon the ball to say Emmanuel Anona and afin so Abet Amoah oye striker timi striker from the left side and otimi so ball offensive midfield role and otimi so ball number 9 enti more or less we versatile ewe nimu ho yes Selorm Gerardo eni ni di nti yebehwe na enkomo no ba bia bekwa koduro no enumu ye the update abre ye na tifo na bibia timi akoso but Joseph Ablorh issue no ni se empanyufo ma na kwanya senka onkopa achew nanso achew pa no eye hwebu ada wa ampachew ewo de si enimu with regards to any Amos Rempon terminal empanyufo bisan se wa pachew wa ampa nti eyade a eno ekokopem ye ewo ho
and afei nso kasa ne nyemu nso at training grounds one Lord Amoah captain or ya ade and a captain Lord Amoah deputy captain a confronto no ebisa no enumu and I saw tenen nsa and also ye the airba nti say eye asem hu you can say eye rodon rather some no more kan to Ablorh so and answer nti sa no asem si a yenye baako emu aten ye beko Ablorh so side na yakwa akodi nkomo na ye de no so aba betu nti ye de wu si ha na update de bro no eye behind the scene de akoso a isusu se no na ama mpanyimfo anya abotra nei omo se omo ja Ablorh kwan ye no nti wote se ja Ablorh kwan a na esen ensem ekosi ye na omo se na players na enye baako na enye mienu na omo dɔso kakra de na nso players ni nyina agi tumu pa acha onya hunu omo aneka ho no apart from ahunu no omo pene ema nkofuko ahoho ma omo do mbewura camp no omo ja ahoho ne kwan but report ne say Ablorh kwan de wa mpara ma ne de na anko eno nso ye kakra yade tuja ama inactive front. That is the news within the news air course live you better try as much as possible na the way tribiano yasafo afo na ye de aba next episode yani Ablorh camp and so everything come hi GH Live Studios you better set a record ni straight at the mouth ama who said in so no esi koyeba na yeba ya ka chiri nyina no ye de ato aso e de ama inactive for. There's so much more, so why not hit subscribe?